43 korbukni Celagang Amchai Bekhobjak Logang Edisi Village IPFT Party khlai tongnai lokurok Tipramotha tei CPM Party bai thangjago hwnei tini haino hai Tipramotha tei CPM Party no yakarei IPFT Party ni banano romnani nangkha khnainai di chini hatebini mangplitei u Amchai ni lokurok Tipramotha tei CPM Party no yakarei phainai 19 family ni side voter tamo saka chini hatebini mangplitei sarai sarai khnainai di post khlai chini party no tewaisa boni saktharmung baikhe chini division ni ngei bo jungno joining khlai baikhe mane chini orni boni parao আচ্ছা Ito dirgo ding tung sa phemo maha subdar tung maya karongo angke dokone jubu sumti samtio tung sa mon tawai tak pono yak karya tu mon yak ni pa ang strike na tu dule matungo awan mo pana tung sa ochi boro boro na tung kam kangke samunde biskang kemaini yang dongko আচ্ছা খাকসা Barang kaksan nato, ini logam project ni, logam project ni, kita motha, kesekian, brau, cung laya, dorang nak brau kisuta problem itu ni aku mau like na, ba, mai thai suk thai aku mau sa problem like na, ke aku nutu ye no brau, jate IPF yo, sekarang pa IPF yo no tongo, ke jesu muyo brau, bini jala jantrona bai bai ba जेखुनु अंगे ब्रां थांबाय मोनयागो ब्रां हिहिनो फाइलेपिया चिक पार्टियोनो पार्टी जाम चिंथियोनो फाइलेपिये ताओ सुजुग सुबिदानि बाव एफोनो सिसा मानायनाय मामोनके ताओ तो पिटिजि दत्तो बिके हाइनते बो पटो आबोनो तो एफो लामा खयमा ताओ ब्रांथियो लामा रखमया इंगे जेखुनु प्रब्लेम अंफेनो आपते किराव सासुनै नायनो हे ब्रांनो फनो जायो के आं फनो सुबाय आइनिके division o je tau ke tomoke secretary mjojo aida plate ke central committee o potongo aro ke ATS bodo ke department bodo ke bo PTG to ni ha district member